Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Hempi Difu ng Kisun. Minister Dr. Sarma rideng pen BJPSI Hempi Kim Jiaphan Longe Kesom. Difu Equacentric Park Kang Pula pen Assam Hills Medical College along Thengpia Clip Rong Surihini King. Karbi Anglong Singing Star Season 1 Top 5 Grand Finale Mesen Pen Kichun. Chinthong along rialong mojadar kabia jok chinthong arat kisung puthot mojadar kapat dopon thujia phan langtu kapam hithi hong jayalong maikangni Kardom ada berta longpen ni liberta thanbang sami Monica Milikpi no bertang tonpen arjekta Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma jakhoni phaing koira phorni Karbi Anglong Hempi Difurong Supinang Sunsi Difu 4 Miles Zila Jialong BJP Sai Hemkimi Kikim Kerang Jia Phan Long Ekesom Apithu Difu Fishery Department adung Kikim Kerang Pontang Equacentric Park Kang Pulapen Assam Hills Medical College and Research Institute along Thengpia Klim Rong Surihini Minister Dr. Sarma Aridengpen Ke Pangchengpon Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong ng Kahumriya Hut HAD Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Termas Council Deputy Chairman Ritesh Singh Hi Karbi Anglong Termas Council CM Tunram Rong Hang Karbi Anglong Termas Council EM MEC Prejam Sai Kamsai Photum Lapen State BJP Kong Chunbang Phanindranath Sarma Atum ng Chetong Dun Minister Dr. Sarma Arideng Pensi Difu BJP Sai Hem Kikim Kerang Jia Phan Long Isopon Lo Longe ke somar ni pen lo te Kikim Kerang Jia Phan Pangchengpon Po Pusi Pachini Lapen Assam Hills Medical College and Research Institute along Morengang Hoya Phan Ong Dung Karbi Anglong Ari Soe Jangatum Kachuning Rialo Jogbom Lo Technical ang hoy kalian ke Karbi Anglong Ari Soe Jangatum Aphansi Phansil Kep ke Pipon Po Puta Assam Hills Medical College and Research Institute along One Mahotsava Mai Kapamana Ponahut Ningje Anparta Non Kebang Ji Surini Rakre Sir Kebaningkan Phaikunichi Kluang Bong Malomsi Assam Hills Medical College and Research Institute Hospital ke Impubon Poputa Minister Himpen Jaitekan আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ স্থানীয় ভাষা জনা ব্যক্তিকহে আমি এই নিযুক্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিম আৰু সেই সূত্ৰৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে 80 বা 90 মই শতাংশ নকওঁ কিন্তু ভালে সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব কিন্তু কিছুমান পোষ্ট আছে যেনে ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ হয়তো আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ যদি তেনেকুৱা যুৱক যুৱতী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ যুৱক যুৱতীকো বাহিৰৰ মানে বেলেগ নহয় অসমৰ ভিতৰৰে যুৱক যুৱতীক আমি ল'ব লাগিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ নাৰ্ছৰ পোষ্টে 250 আছে এতিয়া 250 জনী ছোৱালী কাৰ্বি আলঙৰ হয়তো নাথাকিবও পাৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেতিয়া আমি বাহিৰৰ ছোৱালীও দুই এজনীয়ে ডেফিনেটলি সুযোগ পাব শৰ্মা মহোদয় আজি এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো শুভাৰম্ভ কৰিছে যে বৃক্ষৰোপণ কৰিলে কি হয় এই বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অক্সিজেন আমি যথেষ্টভাৱে পাব পাৰিম আৰু ইয়াত এই হিল মেডিকেল কলেজত ইয়াত যদিওবা হস্পিটেলত আমি অক্সিজেন আমি পাওঁ আৰু আমি নিজৰ শৰীৰ ভালকৈ বা স্বাস্থ্যটো ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো যত্ন কৰা উচিত তাৰেই শুভাৰম্ভণি আমাৰ এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা আমি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত মিডিয়েল কলেজৰ পঢ়া সুবিধা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ বাহিৰত লেকচাৰাৰ আছে প্ৰফেচাৰ আছে ডিব্ৰুগড় মিডিয়েল কলেজ তেজপুৰ মিডিয়েল কলেজ যোৰহাট মিডিয়েল কলেজ আৰু শিলচৰ মিডিয়েল কলেজ আৰু গুৱাহাটী মিডিয়েল কলেজ যিবিলাক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মানুহবিলাক যিবিলাক লেকচাৰাৰ প্ৰফেচাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত সুবিধা দিয়া হ'ব Karbi Anglong Singing Star Management abitong atum pempatir piponsi Difu Farmers Growth Center long jakhong ni phaing koira phor ni anikang sama porpen Ru Samson Singing T Talent Hunt pen Karbi Anglong Singing Star Season 1 Top 5 Grand Finale mesen pen kapachun pon birta kahnu sasai hemalong birta nangle
Korbianglong Singing Star Season 1 Top 5 Grand Finale ang bongpen ke hayanong kelong bang phila ke Caroline Amo Difu Total Votes kelong Surip Hora Harohini ra Phokebrahini First Runners Up kelong bang phula ke Langlok Sosor Sonjit Rong Hangalang Total Votes kelong Surihini ra Haro Sirkep Kebra ke Thom Second Runners Up Chepalong Dunabang Phi Opu Togbipi Dolamara Sor Alang Total Votes kelong Dun Lake Surihini ra Haro Isira Sirkep Kebra Nerkep Mono Chinti Buklia Sor Total Votes Surihini Rapharoi Sira Trokep Gra Nerkep Lapen Bogojana Sor Benson Inghi Alang li Total Votes Kilong Surihini Ra Troxikep Nerkep Kehainong Elakis Tangka Sika Suri Crip Ho Trophy Lapen Free Audio and Video Album Contract First Runners Up Anong Elake Tangka Sika Suri Krihini Trophy Lapen Free Audio and Video Album Contract Second Runners Up Anong Tangka Sika Suri Cap Lapen Trophy and Parta Free Audio and Video Album Contract Pajeponlo Audio Album Contract Jambli Studio Laban Video Album Contract Long John Cine Production at Tumpensi Pajeponlo Karbianglong Singing Star Season 1 Top 5 Grand Finale Kapaman Panalong Alisa Poman Pen Karbianglong Thomas Council EM Umors Intiso Pabang Jang Luyaman Pen MEC Prabha Chandra Taro Laban MEC Dorsing Rong Hangatum Chetongdun Athebang amining bang ilitum kabuji laka ilitum karbia khaipan kimi ang theklo busnili pudamjin ahogalam pinangan alam nililadak wang pen apor du elang satami mu ki wang pen ladak ilitum ru semson sing di akahaipan ilitum pan adristik apharmana chisompi napalong pia bang pan kating ni pon pi talata kimi pidalam alalipan midur kekai pon lata churu kantum nalitum pan Karbianglong Singing Star organizer all member president secretary gete tum naltum cerap jito coating jiratum hansaminili hinpen nenga klompet naltum hancuru kantum Lapen nong istami alang itu mari deng pensi pipa jirpondo CPIML HSDC KSC Penjenglok Songkre Trok atum chelang si Karbianglong Lapen Dimha Asaw along riang kang jakhong ni phai inkoira phorni Article 244A Pharman Ghonta Krihini Kangkir ke pha thang suluk sadaka be pin pen ingsamjin pen Kangkir ki chuna birta katnu sa hemalong birta nangli CPIML HSDC KSC Penjenglok Songkre Trok asong atum pen jakhong ni phai inkoira phorni Article 244A Pharman mate Karbianglong Lapen Dimha Asawarat kar i hemprek apaha Ghonta Krihinian Kangkir ke pha Jakhong ni phai inkoy rapor ni ada por phai sirkepra minute inkoy apor molong difu municipal board pen difu rong supia hithe long kula rahem pho tum aphan kulat paching putoy municipal board atum kapin khara teng pen kula rahem pho tum ta malom so poran ke kulat impudun si aphian ke inkir thuera sonsi theglong Ghonta Krihinian asamang kang inglong hini kangkir ke phaprek jam hawar pen birda nang ke le tengke kangkir sek soluk sadak la puson awi ingsamjin pen hiti kulat anta inkir du net pusi birda ribdun long nomom so por phan birda moin ton breaksna Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi budor birta long wang thuiglo. Chinthau MSC constituency kapar lo ningkaning koi ra phoso se mojadar ka vepen rat ke sung theklong si puthot Chinthau long rialong mojadar kapar dopon thujia phan jakhong ni phaing koi ra phor ni maikang ni birta pherang ke pen birtam pale. Chinthau constituency ang kang piningkan pen ningkaning koi ra phoso se tanglo mojadar ka vepen rat ke sung theklong si Chinthau constituency MSC mate Karbi Anglong Termas Council EM Prodip Rong pipen inut kitir theba bang phua phan mojadar arpu kapade injia phan pathik ponlo. Letter number document RVE Mojadar Chinthau Moza 2019 307 dated 22/4/2019 ateng pen jakhong ni phaing koi ra phor ni Chinthau hawar arong asar la pen Chinthau ar tu ke thom pin po habia to phan langtuk apa mai hi thia hong jailong radamai paman pon bangso mai long rat pen kachup hapon alihi dongka mukam revenue circle office pen mondol atum bipin be Hukur Singh Terang lapen SM Mindar Teron atum chetong dun Rup Singh Bongrum pen kachphaim puponamai long aluhi aman pen EM Barim Sarim be BJP asong long klembang pho tu Moniram Kro Sari Rong Phar pen chenglok rong arat atum bang pharo hingi sose tum chetong dun bangso mai long prabjin pen Chinthau pharman mojadar pivek po pusi lamrai dengpon lo pusi birda rimtun long. Assam Finance Minister lapen Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma jakhong ni phaing koira phor ni difunang ka humri hot case ing long pho atum ke hang duna teng pe minister alam clark mesen pen kache chakte kang aputha KSSI hemalong pherang ke mai kapa dopon along pachini KSA hin pen Assam Finance Minister lapen Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma upon Arboretum Conference Hall along Assam Hills Medical College along Boreng Awarsai Phan near Cape ST Hills atum long dunangji Assam Hills Medical College amen Samsung Singh Ingti Medical College pusi irnangji online salary lapen tet alam the aputhak kaching kidun alam klar aputhak KSA atum pen pherang ke atuma phan than pachini KSA inglong pok ke hangdun ateng pen lam klar mesen pen minister chichak tekang bonta la so teng pen papleng pretet polote aja chita claim nang kok pusi pachini I have sai hemoi tum dak
press conference si kibi dulu tema ini to dap arnitili bagi kri se ponel tum di arboretum jitu conference hall onel tum isi si special discussion dulu pada Dr. Himanta Biswa Sarma Karbenong CM Kulirano hang lapan Karbenong Chetoi dun Sungro hang minister lapan ke ada education EM coursing ropi same dulu lapan ke netum kese along jitu leaders tum kami hadat sido dulu pasti solong netum keceng si bang halat netum Karbenong arat hoi netum ningang sam kecuru bang dulu je Dr. Himanta Biswa Sarma Karbenong apana mata pendak isi Hills Medical College isi nangkar dulu asi haso nang alang litum nang cinghon mane nang mata jongsi 100% pa fulfill ji bulung te alang jitu dak nang cha itu dak lokal tum han jitu 80% youth tum han bang ke dak reservation do ko phala bang non bang fulfill ponampo jadi fulfill on pedal lubutang te dak ke do employment problem bang ke so federal pola bang alang tum jitu nang mata tame nang cinghon tame wene alam si manro nang napo haso alam si tum bang ki didman dolo la so 80% reservation na putha lapen ke la solong jitu Assam Hills Medical College kusinoni tum amen doko asila solong puthot amen la tusi something ti dipu medical college pa sini irnai pusini tu kiniman dolo lapen ke la so ni kichingwai long kapre appoint samme dak include lo lapen non jitu Karbiang long jitu non kisuli ji ke bori bom jitu online salary hasu putha samme itu kiniman bang dolo online salary dos tamme adak full authorized Karbiang long autonomous council ke do un itu system long masih donai begini tu demand dun lo lapen itu tulang itu lo dak pini special tet itu jitu ningkan thom pri pran jitu Karbiang long jitu introduction nai kori haso special tet pini 100% itu execution kari dia jok dak jitu langsung tet examination Karbiang long lapen tet examination ke face dun laken itu mah akisung bang nang ko kasi haso special tet stamen non pura 100% itu execution kali dia lo kasi haso execution puri ji bulong de Karbiang long autonomous council tu amna autonomy aja kong charge jaksi dak amasi examination pati nang po dak amasi jitu paper cutting tame do nang po dak amasi kato be system nang se dak amasi Assam government tapi Karbiang autonomous council empower na po tema tet bang itu opos pe apram opos pe tame dak special tet bang amen tot kali dia nei dak Karbiang autonomous council pasti la sobasu empowerment bang do nai pusini demand lo lapen last point bang lalo jitu third and fourth grade MOU along dolo lapen dak akapre 6 dolo power lock samila dak dolo kasi halak so akedu asam thataksi Karbiang autonomous council sum soja kong bang puthot jihar jak thura atau third and fourth grade atau appointment osame aprang open Karbiang autonomous council tu jihar ponong nai lapan ke jihar unai pusini tumbang ke so di bandang padolo lapen dai kapre kecil mai kadiman lo osame si fruitful pusini tum tegam lo lapen ke bang jiar ni la so athe bang Karbiang long arat tum chulong pu pusini tumbang ning thedam bang dolo si tanem अच्छा no namar bang ke nilitum pura positively si mathalo athema la solong asok chingbai lo mangke nilitum ke se leader jet kali Karbiang lo bang chetoy dum nilitum sumrongang tami minister tami dolo CM tami dolo Karbiang long pen jitu ke texter EM crossing no kita tami dolo pokol on non only Himanta Biswa Sarma dolo hatu ka du yang bang chingbai si la so alam the kiri pon long lo si nitu mano mage positively si mathan lo josi positively alam tum ke cakap tem ban kali dat pulo tante mo phi apor bang ke nilitum same akapre itu atwar tane matha ponang kok ada berita bangkela pon si kang ton parigla do methak me kurang thu